No nunggu tunggu jara tabu jarawo Tripura Idol kini final. Tini sabuk keplay nai. Ono fire segjora sukai tona bagai joto nai tona rono koyo. Sintabu aste aste oro busi borok fai tong nono phunui toko. Nora hake no soya kare nai tong nisomay baksa. Jara tabu ani channel no subscribe fai tongo. Or kisa khaina jadi please. Tabu sing bisingo habu tongo. Kemudian nong ngote bu sing pulan di sini pasak kira. Kalau ada buku dong, dengan aja kebang makok, dekok dong, banyak tuh nanti di untuk kok, mana? Ini jadi begini, kamu ini lambang kamu ini kamarot ini disebut. Kalau aku bilang deh. Jimlan semua kaja. Bocaran juga. Sana saya. Terus akhirnya komen teman-teman. Dam komen toner Final bagai nanya paika. Jotan pesan coba. Pasti kan cara cara keliru nih paika. Pulau kakak sini jangan baik bahan kok coba kapang takut tepuk semua orang berkata tadi no kaisen bagai no kanan bagai orang mana. Pizza kaham nung lah karena orang himai yang gurih nung dong apa pizza clear yang joka jokon jolina ya pizza clear kena asa kayo
sedikit naik dulu. Kita apa sih? Oh, berapa tiga sih ya? Tiga tiga sih yang mau yang cut ko itu. Ya sana na. Program sensasional itu mah, sejauh menarik isu wajah. This is idol official announcement. This is the Parmayala Dorana session the official program generally around me. All the sessions are done. This is music setting I don't because all I want to do Second season
बिसि फेसबुक पेज नि बिसिनिबो थानाय सो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जोंनो थ्रु खायनाय आबुनि बागैनो टेक्निकली जों फुल प्रिपेयर जानांगौ जों सामनि सिभिक सिनि तैयारी खालायजा ओमफ्राय बे हिस्ट्री ओमफ्राय लाइफ मा जे टीटीएनसी अथॉरिटी একটা কাছে লাইভ কম্পিটিশন ন ফেসবুক থেকে বরং অন্য ওই খাইতো টেলিকাস্ট খাইনাই সুনরক বিশেষ খালকদি সিনিয়র সিনি অনারেবল গিয়াস ফাইতো ফইজা সিনি চিকেন যত অল তিয়ারাঞ্জা বড় আন সাসমো কলে বিশেষতা কিসে সুনো জরারদি ফার্স্ট season 2 olah season খাইনাই উনানি বেরমস ইনোগ্রেশন ন খাইনাই ইদিনো পান্ডানো but technically just like 1-2 minutes here খাইনাই সিনোগ্রা শুট খাইনাই লাইভ রহনাই কিউ খাইনাই নরক ইদিনি পান্ডানো নাই এনজয় খাইতে সেজন 1 কাউকিয়া অফিসিয়াল প্রোগ্রাম চাই